Oruro Barcaruraki Purtayari, Uxa Toquinja Jesús Iquise, presidente del Centro Internacional de la Quinoa, Toquitja Sawayarakiwa. Acá Oruro Barcanja, 40-50%, Jupa Achuyawir Hanwalt Ayawi Utjawayi, Sasidau Jupaja Arst Awiraki. La gestión agrícola no ha sido muy alentador. Hichamaraja haniwa aski achu yaweja utjawaykiti kunateja cambio climático toqinpiwa hanwalt eyataja hiqatasiwa yapharakta kunateja achu yaweja oraqi wañantawinpi ukatja huypintawinpiwa hanwalt eyataja hiqatasiwa yaraki kunateja achunakaja haniwa askin hama poqowaykarakiti Uxamapinja 40%, ukatja 50%, hanwalt ayawiwa utjawiraki. Uxamatua achunakar hanwalt ayawiha utjawiraki. Aka sun uraki amstaja toqiniqataski uxamaraki. Aynachaja niqataski ukatoqinakana. Uxamapinja aski amdanaka utjañapatakiwa irnaqas ñaparaki. Ukatja modelo productivo toqisa irnaqas ñaparakiwa. Uxamata achuyawinakaru amanchawiha utjañapataki. De manera impredecible.